ngo haye ikaze mu kiganiro No Lie, aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Amakuru yacu tugiye kuyahera kuri umwuka uri mubi hagati ya M23 na Kagame. Ayatora yishwe rero, yiciwe muri Iran mu bitero bikaze Amerika yagabye kuri Iran ifatanyije na Israel. Ubutumwa bukomeye kuri nyakubahwa. Naho muri Francophonie ubwoba ni bwinshi. Louise Mushikiwabo ubwoba bwamutashye kuba agiye guhangana na mwene Lumumba. Naho message yo kuvuga ngo ibihano byarahagaze yari ikinyoma burya. Umuntu wakoze liki kuri Wall Street Journal ikinyamakuru ngo yarahagamije kuyobya uburari bw'abanyamerika. Turabigarukaho. Ikaze rero mu makuru yacu kuri No Lie, aho dukubitira ikinyoma hakuye. M23 na Perezida Paul Kagame ngo ibintu ntabwo bimeze neza cyane. Ibintu rero bikomeje gufata intera muri kano gace, mu gihe bivugwa ko Perezida Paul Kagame n'ubundi ngo yahamagaye Senateri Linden amubwira ati rwose kugira ngo nsenye M23 bizansaba igihe. Aya si amakuru twihibira, ni amakuru dukura kuri Von Voten, umunyamerika ukomeye cyane wigererayo. Uyu ngo Perezida ahamagaraga Linden ngo yaramubwiye ngo dukeneye umwanya kugira ngo M23 isenywe, naho ubundi rwose abanyamerika turawubana, nta kintu nakwanga gukora kandi mugishaka. Ibyo rero ngo Senateri agenda abibwira Trump aramubwira noneho umwanya reka tuwumuhe. Ariko ngo Perezida Paul Kagame ngo kubibwira M23 byamuteye ikibazo, ndetse abura nuko abibwira, ku buryo ngo strategy ubu yafashwe ari yo gusenya M23, kwisenyera M23 ku giti cye, abasigaye bagahunga akaba ari bo aha ubufasha akaba ari bo ubufasha. Kubera ko ngo kongera kubwira abayobozi ba M23 nka Makenga n'abandi ngo muveyo, ngo ibyo ntago bwa kabiri ngo byo barakamenyero, ngo ntago babyemera. Ibyo rero Kagame kandi ngo yarabibabwiye nyine, ngo ariko baramubwira ngo nushaka ukureho ubufasha bwawe tuzirwanira. Ariko ibyo kwirwanira nabyo ntago Kagame yabyemera, kubera ko abanyamerika barabizi ko na M23 na RDF aribo niyo bakomeza birwanira byashyirwaga twika Kagame. Ngo mwanzuro ni ukubasenya yivuye inyuma akabaturuka inyuma akabasenya koko, bamwe bagapfa. Hari n'abavuga ko biringo Mari Kagame bamwihitaniye. Muri hangana kuko ntago turi ahantu tuje niyo turi kuvuga gahoro gahoro, ariko nta kibazo amakuru arabageraho. Ngayo kuko rero, ngayo kuko ibya M23 na Kagame umwuka si mwiza ukomeje kudutumba, kuko amaherezo baraza kurwanira hariya muri Congo. Amakuru atariho ivumba avuga ko rwose ubu M23 ubuyobozi bwayo n'ubwa Kagame batarebana waka, barebana yingwe. Sema bizahirira he? Ni ukubiha amaso. Reka twigire ku nkuru nyamukuru nari kuvugwa ku isi yose aho ibintu byakaze. Leta z'Amerika Amerika nyuma y'imyaka hafi 40 zihanganye na Iran mbona nkubone, aho ayaturayoraga avuga ngo death to America, cyangwa se abanyamerika murakatsindwa n'Imana. Ibyo rero ayatura yarabivuze ku myaka ya 86 agira ngo amazi aracyari yayandi. Israel na Iran rero bagabye ibitero kuri ayatora ku buryo bamuhitanye. Ubu nawe uzi uri kuyobora Iran muri rusange. Ariko kandi umuntu akaba yavuga ko Iran atari igihugu cy'imvugo rimwe, atari agafu k'imvugo rimwe. Yahisigaye ibitero bikomeye cyane kuri Israel. Hagaragara amashusho Tel Aviv na Yerusalemu bisenyuka rwose, ngo ballistic missile ngo zahasenye karahava. Utaretse Bahrain, Qatar, Kuwait n'ibindi bihugu nari kuvuga hano, na Arabia Saudite, Leta Zunze z'Abarabu, Dubai. Ubu nandege iguruka muri kariya karere, umuriro wavuze. Abantu bizera biriya bajya bavuga ngo intambara ya Armageddon izahera muri Iran. Reka turebe. Ariko hano muri No Lie icyo tubona nuko abanyamerika barakaze we. Tubona nuko intambara iza kurangira Kamene yavuyeyo, ndetse n'ubutegetsi bigeze muri Venezuela bashatse uwo bashira akaba ari uyobora Iran. Ngayo nguko rero muri iyi sakaruta kandi karakamera da karuta kandi karakamera. Abanyarwandakazi bakongomani namwe Barundi
akaruta kandi karakamera muri Iran, umuriro watse mu gihe rero Amerika yajishije Iran ngo bagiye mu myigaraga, ngo bagiye muri diplomasi, ngo mu mishyikirano. Nyamara basengura politiki bavuga ko yari amaco yo gushakisha no gutarakinga aho umuyobozi wa Iran aherereye bya nyabyo ubutasi kugira ngo bwuzure, ubundi bahita bayitera. Hagati aho si ibyo gusa, muri Amerika naho inzego zose ziri kuri standby. Nka FBI yahagurutse ivuga ko ubu iri kuri standby mu bijyanye n'inteko zo kurwanya iterabwoba, anti-terrorism, ndetse n'ubutasi bwa counter intelligence bwo kurwanya inasi ziba zitata mu gihugu imbere. Bivuze ko Amerika ubu rwose amasi yakanuye ku buryo bikekwa ko hari inzego z'ubutasi za Iran zishobora kuba ziri muri kino gihugu, cya Amerika. Hariya rero ngo zakaruye rwose, ngo ibintu birakomeye cyane kugira ngo ntihagire uzica mu nzara, kuko abateroriste bashobora kwinyabya bikamera bya mbere byo muri 2001. Ngayo ngo korera ibya Iran amahanga yose acyakora, reka mbabwire Abarusiya n'Abashinwa ni imbwa mbi cyane. Hari uwari uzi ko bazahagarara kuri Iran, ariko yirwanyeho umugabo arigira yakwibura agapfa. Rero Abarusiya n'Abashinwa, yewe nta kigenda umuntu wizera Abarusiya n'Abashinwa arambabaje. Mureke bya bindi bari bavuga ngo u Rwanda ngo ruzava kuri Amerika ngo rujye ku Barusiya, yewe naho rwaba rugiye nko guhungira ubwayo mu kigunda. Nyuma ya Venezuela bari bashyigikiye iraguye, ubu hakurikiyeho Iran n'utundi duhugu tundi. Amerika ni igihugu, Amerika ni igihugu, ngo ni umurwa w'isi, ni umurwa w'Imana wibereye mu kirere hariya. Ngayo nguko ni Nora ukomeje gutega amatwi, dukubitira ikintu hakubwira. Ngayo nguko Ayatollah rero yishwe ku myaka 86, ariko ku bantu bavuga ngo Ayatollah ngo yari umwana mwiza, aho murabeshya. Ayatollah rero afasha abanya-Iran bakatira urwo gupfa bica uvuza agatekerezo ke, uvuza uko atekereza ubuyobozi akicwa akarigiswa. Abanyamerika babanenga ibindi, ariko freedom barayitanga. Ariko Ayatollah yari umunyagitugu, impunzi nyinshi zaramuhunze. Abatavuga mu butegetsi muri mandi magambo kugira we muri Iran byasaga kuba ndiyo bwana. Ibyo rero ni ibintu umuntu akwiye guciraho iteka, byo kuzana ngo yarwanyaga ngo ikiharya, ngo yarwanyaga ngo ubucakara, ngo n'ubukoloni. Ibyo ni imitwe. Burya umutegetsi wica bene igihugu be, so uko baba bakunda. Ibyo kuvuga ngo iyo bajya kubeshya bihisha inyuma yo kurwanya ubukoloni, ni uzajya ubyumva. Ariko ubundi yaba ari abagome cyane. Umutegetsi n'ubanza banza kumvikana n'abene igihugu, hanyuma ibyo bikunze n'amahanga burya ntabwo yabona aho muhera. Ngayo nguko niko tubitekereza. Nawe ushobora kuba ufite ibitekerezo byawe. Badrama yongeye kuri Koroza rero avuga neza ngo icyamuhagurukije muri Twitter ndende. Avuga ko yamaze igihe kirekire n'imyaka myinshi ngo acecetse, ngo yibanze ku kazi, ku buzima bwe, ndetse no ku byarashinzwe nk'umunyarwanda. Ngo ariko yumvaga kwiyubaka ku giti cye, ariko kubaka igihugu. Ngo ariko igihe kirageze ko guceceka kwe ngo byahindutse nk'ubugambanyi, ubugambanyi ku kuri, ubugambanyi ku rubyiruko, n'ubugambanyi ku hazaza h'u Rwanda. Ibyo nibyo avuga byamuhagurukije. Ngo kuva yavuga rero ngo yahuye n'igitangaza gikaze, aho ngo urubyiruko rwamudutse karahava. Ngo ibisubizo yabonye mu by'ukuri ngo byagaragaje ko abarwanya ukuri ari benshi, kandi nk'uko yarabyitegereje ngo byari kwatakwa, gutukwa, kwangirizwa izina n'ibindi. Ngo yiswe umusazi, umunywarumogi, umugambanyi. Ibyo byose abibeshyirwa kandi atari ukuri. Avuga ko ashaka kuba kiriya rero, ati jyewe nta munyapolitiki cyangwa abatavuga n'ubutegetsi bize bandikirita. Icyandekirize cyonyine kimwe rukumbi ni ukuri. Ngo yarekiriswe n'urupfu rw'abasirikari bagwa muri Kongo bazira ubusa. Ngo kandi yarekiriswe ngo n'amarira ndetse n'agahinda abapfakazi n'imfubyi basigara nyine, bagabo babo bagiye kugwa Kongo kuyifumbira. Avuga kandi ko yarekiriswe n'umubabaro w'abagore n'abagabo
bashyingura abana babo mu gahinda no gucikishwa ku buryo badashobora kurira. Uburenganzira bw'ibanze umuntu uwo ari we wese akwiye kubabona mu gihe apfushije. Avuga kandi ko yarekiriswe n'ibihamya bw'uko u Rwanda rugenda ruhinduka ubwami hari ubwenge bubeshya ko ari repubulika. Avuga ko yarekiriswe kandi no kureba igihugu gihinduka icy'umuntu umwe, icy'umuryango umwe, na sisiteme itegekesha ubwoba kandi itinya umuturage wese ukangutse agacana ku maso. Avuga ko yarekiriswe kandi no kubura akazi k'urubyiruko bituma umunezero warwo ubarwa ku ntoki. Avuga ko yarekiriswe kandi n'ubwoba bw'amamiliyoni butuma amamiliyoni yose abaho acicitse ndetse akabaho nk'abazapfa ejo. Avuga ko yarekiriswe n'ubuhunzi n'amafamiye atandukana ndetse no kubura icyizere gushyirwa ku bisekuru by'abantu benshi bavutse mu Rwanda kandi batazi ikibazo cya politike. Ngo kumwataka bwose ngo kwakonfirima ikintu kimwe, ko ukuri gutera ubwoba umuntu wungukira mu guceceka kw'abantu. Avuga kandi ko abamunenga batigeze bavuga kuri mesaje yatanze n'icyamuhagurukije, ahubwo bihutiye kumwataka. Uti iyi ni intwari ikomeye sisiteme z'abanyagitugu kandi z'abanyantege nke zikorera abaturage bazo. Ngo reka yongera abe bikiriya. Ngo hari ikintu kimwe gusa, ngo ntago nanga Perezida Paul Kagame, ahubwo ntabwo nanga umuryango we. Ngo urwango si misiyo yanjye, ngo icyo nanga kandi nemera ni ibikorwa politiki ndetse na sisiteme zituma abaturage batagira uburenganzira no gushyira ukizana. Abo bantu ngo bamutuka kuva kuri ba minisitiri kugeza ku bakoresha social media, ngo ntabwo bateze na rimwe kumutera ubwoba, ngo kandi ntabwo bazigera bamuhagarika insatsi, kandi ntabwo bazigera bamutera ubwoba ngo habe namba, ahubwo byerekana ubwoba babayemo. Ngo ntabwo nanga igihugu cyanjye, ubu ni Badrama, ngo nkunda u Rwanda. Ni nayo mpamvu bituma ngo mvuga aho gukomeza kubaho mu bwoba no guceceka. Ngo u Rwanda ruri mu maboko y'abaturage barwo, ntabwo ruri mu maboko y'abanyabwoba. Ngo nta muntu uzamucecekesha cyangwa amutera ubwoba, abo umuntu cyangwa leta. Ngo ku rubyiruko rw'u Rwanda rero abafite mesaje, ngo ntimugaterwe ubwoba, ntabwo muri mwenyine, umubabaro wanyu urazwi n'amajwi yanyu akwiye kugira agaciro. Ngo kandi umuhate wanyu niwe uzagena ahazaza h'u Rwanda. Abwira abaturage ba Tanzania, Uganda n'u Burundi na iharanira demokarasi ya Kongo Repubulika ko bakwiye kumenya ko Abanyarwanda n'urubyiruko rw'u Rwanda atari abanzi. Ibyo babizi neza. Ngo ntabwo bifuza amacakubiri n'amakimbirane hagati y'ibihugu, ahubwo bifuza kubona u Rwanda rwunze ubumwe kandi rutsura umubano nabo, aho bose bazagira amahoro, bagahahirana ndetse bagatera imbere mu bwubahane busesuye. Ngo ni rwo Rwanda arota Badrama. Badrama asoza rwose inyandiko ye ababaye cyane, yandikira nyina amubwira ngo kuri mama, kuri bavandimwe banjye ndetse no ku bana banjye muri mu Rwanda, ngo ndabumva cyane ndetse mbahoza ku mutima, ariko sinzi niba nzongera guhura namwe, niba Uwiteka azabyemera cyangwa se ibihe bizabyemera, wenda tuzabonana ubundi. Uyu ni umubabaro uterwa n'agahinda kandi uri mu Banyarwanda benshi n'imiryango yabo, aho igihugu na politike mbi bitandukanya imiryango, umwana na nyina bikabagira abanzi. Kandi mukomere, ibintu byose mvuga mbivugana urukundo. Uwanyu Badrama. Ngayo nguko urwandiko Badrama yandikiye nyina,
yarwanditse rwose. Ngo ibihano rero ntibyahagaze nk'uko Kagame ahubwo ngo yabeshye abanyamahanga n'abanyarwanda. Von Batten avuga ko Kagame ari we ngo warikinze amakuru y'ibinyoma kuri Wall Street Journal, abeshya ko yavuganye na senateri akamubwira ati rwose senateri ibihano babikureho burundu. Ngo ariko icyo atavuga ni ikintu yabwiye senateri kugira ngo ajye kubwira Trump mu by'ukuri ngo ibyo guhagarika ibihano byabayeho, ahubwo Kagame guhamagaye senateri ngo aramubwira ati dukeneye umwanya kugira dusenye M23, ntabwo wapfa gusenya ingabo zingana kuriya gutyo. Senateri amubwira ati ibyo nta kibazo rwose turayibaha, ariko nta bihano byose bihagarara. Ngo bamaze kumuha rero ubwo burenganzira nibwo yabonye ibintu bikaze kubwira M23 ngo yongere ive muri Goma ku nshuro ya kabiri, nkabona ahubwo bazarwana. Uko niko byagenze. Ngo ariko igitangaje kuva icyo gihe hashize amezi 2 ngo M23 nirava hariya, ngo ahubwo yabeshye abanyamerika ngibihano ahubwo rero ngo bizikuba induru zivuge. Ubwoba muri Francophonie rero ngo burakomeje. Louise Mushikiwabo guhangana na mwene Lumumba intwari ya Afurika ngo bikomeje kumubiza ibyuya. Nduhungirehe akomeje kwataka Abafaransa bashyigikiye Kongo nka Depite Aurélie Tache, uri mu bayobozi ba komisiyo y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa y'inteko ishinga amategeko y'Abafaransa. Uyu ni inteko ishinga amategeko ngo bashyigikiye ko Lumumba abari uyobora Francophonie mu gihe Louise Mushikiwabo bashaka manda ya 3. Ngo diplomasi ya Kongo rero ikomeje kuba ikibazo rwose ku bibazo by'u Rwanda ku buryo bikomeye cyane. Reka mbashimire rero Uwiteka bane namwe, amakuru nakagaruka. Bye bye.